leng ke beliau mata. Sa balik subuan syepet ya karyam. Sendre hanga marway ke. Ngan lihat kat kebangalaan. Makan penek lah kajang kariti ya kadestar. Ni dangdon bok shisha bang dangdon kum kitu kibriu ki badang ken mau bat badang don ka mensian ban penek pensa ya karyam kasih tenrai jongi aka jisha adi ban leran bang aryam kum biru tangba to ngan persangkat bang ala nang nish kaman bangan kentiu ya kariti ke destur lah dia bangan buat ya kaniksa jong tu ibriu iba meneh. Sarah kaji shisha ada sama bantu baong tu kaburi ni. Awat Haji shisha te karyam kasih jongi ke kadai kum tu baryam kum dengki karyam tendai lajang. awat kadai alba ke bangki tangba alba kajuk mentate bandriam untuk tera larang tawan mina yengru. Hot kadai kan Sarah. Ni siya mau kata ka jaga package ne bakam itenat. Ni ngate ngampat poilut ka kamtam hari ka sila jongru. Ani itenat sinete nanduk ki jaka ki dingru ki dane ki kumju. Kau siya mau kata ka orchid election ne kadan. Orchid lek kadang situ siliang ba pembera hangnya kami kadika apa kapan nanti ban rumahnya jeng sisa di bandit nak dan ketuka surat kembali tak sitai kadi nang tambah niru kadang ni ka view sitai ba tenat ni hila ban petkai nang niru iya ketuka ka orchid lek lagi ya Toto katangan le package system. Balai mau? Himut balik siya orchid lek. Ha. Naruh kamu lihat sitai ya kata ini lihat langsung bang. Tu ya ta. Ba abang apa ya ka yang ka bejang pi kami ka papindai na siya kini kitran. Lam mangan tip pindai na siya Long ngate ngadai na kendang ki. Gosh, no? Sanjana te injet kan. Ada apa ya oke beliau nggak itu nak hai kecimlang jang ubau ulang sidur ulang ru beliau badan buram dan akar walau di nong kendong ru banyak nujar bat ini kena mentah kiba im hakan ke standar ba mentah ulaya persibun ba naduk karyam ka ben kaktin ka telit karukom keren kar buram ka akar ru kena mentah kindan syu bangan ya poi bat tei beliau teh kadungan nong ka badan bok shisha